Tunya isaidio THUSIM hi World War II lai a galsa na anapang posal khat THUSIM anasayu hite. 1980 kum a England gam Veteran Club kiti mun khat ahin THUSIM akipan in ahi. Hichi Veteran Club chu World War II lai a galdawa anapang ho ki mu khom na mun ahi in chule hichi mun achun galaya akilim la ho athi amang lim ho he jingdingin akita adim se nin ahi. Hichi SEPAI ana hingdo hola achun Eric Lomax kiti posal khat hi a in ahi. Eric hi gal ki chaya ahung ki le a kona hi to kha khat nei banga koima ta jong ki voplo alungel jong koima ko ma seilo hiti chu Veteran Club ma chu achang se a atozi in ahi. Eric kitipa hin nisi le traina he atozi in train thlaina chan chan chu aga to thlungji in chuting ahung nung hung ki ji in akal do na station mama achun akum ki ji in ahi. Ache na mun pen jong umlo akum na station pen jong umlo hitia a chan chu iga agele lungdon ta chu hin ahi wangin Eric dinga chu nisia ama routine to bangkhat ahi. Nikhat hi Eric jong trena ato ngai bangin ato ki nin ahile Petrika kiti numei khat hi akoma ahung to in ahi. Hiti chun aki ho lim thlonin ahile station athun phanwin Eric chu akum in Petrika to na train chu aga anung vetnin ahi. Chu in Eric jong Veteran Club achun ache in aloi ho kom achun Petrika to akitu hlandan chu aseipi in ahile. Aloi ho chun Eric achanga hinkhu ahin man na chunga lunglu nakhat ahin nei chu akipa api thei hlewin ahi. Azingin Eric chu train station a ache kinin Petrika chu mipila achun a hol lelen amu lo phanin mun khat na chun anga atan ahi. Chom khat anga azovin jong Petrika chu ahung lo phanin Eric chu lungno mothimin inlang akile go tan ahile. Train khat na chun Petrika chu ahung kum thlachet nin ahi. Petrikan Eric aga amu achun kidang sathim ta in Eric komlang chu ahin zonin ahile. Eric chun Petrika chu a inwa coffee don ding in invite a ball in Eric te inlang azon thlantan ahi. In sunga coffee don puma aki ho lim thlanin ahile ahung ki close hle thlantan ahi. Cho in Petrika in jong Eric kom achun ken tu chana hi mu'mul nei ho ka kis ngai poi atin ahile. Eric chun amu'mul chu nam senin aga kitan thla in ahi. He thei khat chu Petrika jong hi kum som nilang nurse anahi nurse a na anato a kizinei nai lo ahi. Hichinia pa chun Eric le Petrika chu nisi in akimuto hlantan ahi. Thla izar hamzo in kichending ahin ti hlantan kichenakin ahin nei hlantawin ahile. Veteran Club ma aloi ho zo se jong azaw uvin Eric jinei chu akipa api thei hle ovin ahi. Eric hin kho chu aphadeu dingin ahung tan ahile. Nikhat hi Eric chu lupna chunga a imu in ahile World War II lai a athil to ho chu amang in amuki tan ahi. Ha sata a na tho bang khun apeng in lupna chunga kon akitang thlan thlong achun a oina bang in akithing den jing tan ahile. Petrika jong ahung thla in Eric chan chu aven akitsa thla in ahi. Hichini apa chun Eric hin khoman chu masang sangin a kho se che ta nahi. An le tui jong ninom lo koima jong ho lo hiti chun achang se a mun thip mahin a tozing in ahi. Eric chan chu Petrikan avele alungim hle ta nahi. Eric chu adong in a hopi in a hiwang in Eric chun ima aseipi zipo nahi. Nikhat hi Petrika in Eric lekha simji na room chu asu thengin ahile. Lekha khatna hin SEPAI ho ki thana gimnei kisu gen theina ho chule maha ti zar ta lim kiji na lekha khat amutan ipiji a kiji ahi alungdong the in ahi. Lim kiji ho chu lungdong ta a aven ahile. Posal khanin kot ahin kevin
Eric in sot thimta bil an pi lo je chun Petrika chu bil peding in osang thimin a hopin a hile Eric in osanga a hopi aza phanin chema hin ki choida in hichipa chu tha gotan a hile akoma ummi ho chun a kham uvin a hi Petrika jong Eric hi ipiti a hi alungim hel phanin Eric loipa Finlay kitipa chu dongding in veteran club lang achun achetan a hi Petrikan jong Finlay kom achun Eric umchan umdan ho chu ase in ipiti hamne seipe in atin adong tan a hile Finlay chun Petrika chu imacha a seipe nompo ne hi chuphanin Petrika in jong kumsom ni lang nurse na kana tong in natlesa tho gim nei ta ta jong ka mu in a hi wang in Eric umchan ka vetle kidang ka sa in ka ki cha in ipi hi jong le thuta ka henom e atin ka pumin Finlay kom achun a seitan a hile Finlay in jong Eric hin khu hin ki patdan a hin seipi pantan a hi Eric hi gal akon ahung kinungle achun koima to jong akivo pon achang se a umji ji in ipi alung gimpi ham koima koma jong ima a seipoi atin THUSIM 1945-46 lai ahung in a hi 1945-46 lai achun British SEPAI hon Singapore anato pha ovin a hi Hichi British SEPAI hola achun Eric jong hi anazawin ama hi engineering a hi in radio signal thot lele a hi anapangin a hi chomkhat zovin Japan ten a hin to pha kinovin British SEPAI amat ho chu mun chomchoma na ato sa ovin a hi Hichila achun Eric jong hi azawin a hi Eric le aloi SEPAI dang ho chu mun khata na tongdingin apui uvin chomkhat zo in Myanmar Railway Station mun khatna hin akum uvin chuzo in train thaina ding Railway Bridge lei kisim na mun khatna hin apui ki novin a hi Eric in na tonga ana sa ho amu chun atija in a hi aje chu ne le cha ki su ta ki pelowa gamsa bangan na ki to sa a hi je ochun ata asaw chu agong thei thlewin agungen ngen banga umuvin a hi na tong zo lo ho jeng jong chu Japan te chun hi chu ho chu athat pai ki novin a hi Eric le aloi dang ho chu engineering a hi je ochun wang phat ta in train engine sim lang zo in apan sa ovin a hi zan in Eric chun aloi ho chu map khat avet sa in tu a e ho hi Thailand gama hi win hichi train lampi hi e ho Britisher honjong India lang chan thungdinga ana semo a hi in thlang khat vu angai jin hichi thlang chu aki vu a hile mi asang thi theiding din muna a phanin train lampi sem hi ananga ki no hi atha ta a Japan ten a hin pat do ki no hi e ho mi izat ki thi jong le ama hon kho asa lo je u hi in hi je chun e ho helai mona hin izam do te yo angai je atin aloi ho to jam do nading plan asim khom tawin hi azingin Eric le aloi ho chun train engine asim na munwa chu parts new cha ho agu a an ki choi uvin radio khat asim uvin hi mundanga itobang thuso am het na dinga hichi radio chu agu a asemo hi agu in radio akon chun gal thuso ho angai ji uvin ama ho se chu akisei pi to ji uvin hi ni phabeb zo in Japan SEPAI ho chun Eric le aloi hon radio asemo chu ain hedo otawin hi chuphanin Eric le aloi ho chu mun khana ki gol sawin Japan SEPAI hola agilo pen Takashi kitipa chun Eric loi ho chu aba nei chan an je pantan hi Eric chun aloi ho ki jeb chu avet zolo phanin radio chu kesim hi atin ama ahung ki pedo tan a hi le Takashi chun Eric chu a je pan kitan a jeb na agim nei amel se je chun aloi ho chun thilong pomin Eric ki jeb chu ave ovin apo nat wangun la ima abol theidi apo win hi chom khat a jeb zo win room khat na hi akoi ovin hi
takasi chu ahung kinin Eric kom achun nang hi CID na hi zein ki khaili te ding na hi a hi wangin radio chu ipj ana sim ham nei sepi a hi le ki khaili loading na hi atin ipj a radio ki sim ham adongin a hi le Eric chun kam khat jing azong a hopi lo phanin takasi chu alung hang che che jing ta na hi chu in takasi in jong Eric khutte ni chu khaw a he akanin gari a akaijin munchom khana apuitan a hi takasi in Eric apuimang haptani zo in Eric loi ho umna kem achun Japan SEPAI ho chun a hin tha ki novin a hi le ata sa chunga ki jeb ki vona maha dim se na je chun aloi ho chun athi a hi sa atawin a hi chu in aloi ho kha chun Eric chu aga themin a hi le all ola ana hainalizing a hi Eric in hichan geza genthein ato ta wangin radio chu ipj a asim ham Japan te koma chu asei do pon chule takasin haptani aga puimang sunga chu itobanga su gentheina achan hamjong koima koma jong asei khapun hi chujo in THUSIM ahung ki khel kin in Eric loipa Finley kitipa chun Petrika chu hichizo se chu ana seipe in hi Finley thusei ho Petrika na za chun aki chle in hi Petrika in jong Eric ngin hitabanga lungel pu na nei ta a umding chu kana gel pha lo hi atin a hi le Finley in Eric hu a hlon pi jingding alung se jingding ngai a hi hichi chu nangbo se in na bol the a hi ati pe in a hi Chujawin Petrika chu inlanga akile kinin in alhunin Eric chu alungmo na dingin a hopi gon a koizin a hiwang in Eric chun Petrika chu adal ha in munchom lang khana achanga agato kinin a hi nikhat hi Finley in Petrika chu ako in newspaper khat avet sa in takasi kitipa chu hichi hi a hi tua hi Thailand gam mun khana tour guide na atong in hichi thu hi nano ma hi le Eric koma na seipi the a hi atin a hi le Petrika chun ken ka sei sangin nilha le ka inwa nang hung in lang hichi thu hi Eric to sei khom thlonin atin a hi nilha in Finley jong Eric koma ahung in newspaper cho avet sa in thilum dan ho cho a seipi in a hi le Eric chun ima seilowin thipchena atowin a hi chuphanin Finley in Eric koma chun Thailand gama ga chen lang ei ho ei su gen the ei je banga nangin jong takasi ga bolin atin a hi le Eric chun tua hi e ho sepai hi ta pove retire hi tawin hichina chunga chu kizinei kha school teacher kha jong ka hi in hichi chu bol thei ta pong atin a hi azingin Eric le Petrika chun Finley chu train station chan aga tha hlonin a hi in ahung hlun hlon chon chongkha jowin phone ahungin Petrika en jong aga hopin a hi le Eric loipa Finley chu suicide a hi dan a hin sei pe tawin a hi chu in Petrika jong gang ta Eric koma a che in Finley suicide a hi dan a sei pe in a hi le Eric chun imacha thu lo puna lo bangkhun atovin a hi wangin alung sunga chun amit thli alongin aloipa suicide hi chu apona hle in a hi Eric loipa Finley jong hi Eric banga galaya thilso hoji a pona na linta nei lungel gimta a alungel apo zolo phana suicide ke bol ana hitana hi Eric jong ahuti kha ding Petrika chu atiza hletan Eric ngin apo na pi pen hichi haptani sunga itabanga gen theina ato ham Petrika chun a henom hletana hi phaleni chaljing banga haimil na lang hilova hichi thilso hoji a gen theina apun deu chu Petrika chu akicha na alin deu jengin a hi Finley voidona kin amang uvin a hi le Eric chu hichi aloipa voidona kin achun achepon Petrika bo achin a hi William nakin kichaijin Petrika chu in ahung kilen a hi le Eric chu ina an tapun a hi Petrika jong agelin
Eric hi Thailand takasi kimupi ache hi te ding a hi ti chu a he do ngal tan chule ahung ki le pha le masanga anapu na ho alung gim na ho zo se haimil intin hin khotha a ki hin khom tan te ti chu akinep na pi pe na hi tan a hi Eric zong Thailand ahlung tan aga akum thla achun masanga galaya thil dan ho agel do pe in ato na train thaina lampi zong chu amale aloi hon gen theile ha sat thoa anasemo train lampi ho chu anahitan hi Eric zong masang lai thil ho gel do pumin ache jingin a hi le museum khat hi agalhung tan hi hi museum achun train lampi anasema anathi ho anato dan ho statue a hi asim ovin he jingdingin anakoyovin a hi Eric hin takasi thana ding chem khat jong aki choijin a hi Eric ngin masanga a umna mun ho chu ave in a chejing in a hile chom khat zoin takasi chu Buddha temple khatna hi agamudo tan hi takasi chun tourist ho chu thil ho chu anavet sa le len a hile chom khat zoin masanglaya takasi te ho ama Japan officer te ho ana umna mun khana chun tourist ho chu apujin a hi Eric ngin jong ama ho nung chu azui pe in agu in hichi in sunga chun alu nin a hele Japan ho anathisa ho he jingna dingin limtam ta anakita in a hi hichi room achun takasi jong ahung lu nin a hele Eric ngin aga ve chun takasi mel chu ipi ham khat lungim na po na len ta ne ya hin khomang banga kho amel chu thim hen huna amuta na hi takasi chun Eric chu koi a hi a hepun ai wangin chom khat jovin imazo si a hin gel do tan a hi le takasi injong thilzo si a hin gel do do achun Eric koma ngaidam akithum paijin a hi Eric kom achun nangle naloi ho sepai ho chunga kana khan si na kathil ball khel ho nei ngaidamin atin takasi chun ngaidam athumin a hi chu in thusim chu masanglai galai ahung umkinin a hi galai a Japan ten Eric chu radio kisim ji a thudo anane anamat wa chu tu a takasin ato na muna chu anato sa wa thudo anani yo hi Eric chu takasi in a je min radio chu ipidinga na semham atin adongji in a hile Eric chun polanga thuso ho ngai na ding het na ding bowa kisem a hi radio receiver bo hi the a hi in outgoing imacha kisen do thelo a hi atiwang in takasi chun ata san pu na hi chu in takasi chun Eric chu azep min go a kisem kom sungkhat na hin ni phabeb anne lovin a koizin a hi Eric chu akhut akeng akan pe ovin hiti chun genthei ta a koyovin a hi ipidinga radio chuna sem hamti bo chu adong jiwin a hi le Eric nginjong a sei ngai chu a seijing in a hi hiti a umpha chun takasi injong Eric chu room khat athima thim sung khat na hi apuijin a hi gal ki chai zo a jong Eric ngin apo lel pen a ki chat pen chu hichi room thim sunga asu gen theinau chu hi takasi le aloi ho chun hichi room thim sung achun nisi in Eric chu apuilu jiwin a hi chomkha jovin Eric te umnamun Thailand gam chu British ten a hin to pha kin ovin a hi le takasi chu English pau athip je chun translator mai ka hi anakitin anaki hu do in a hi hichimun achun mi sang khatlang ding tabang British SEPAI anathi sa ho gu ho jong anamudo ovin a hi chu in thusim chu present a ahung umkin in a hi takasi chun Eric koma nang ho umna kema posting ka hin thla a na loi ho nang le na loi ho kana su gen theina ho kana tha ho hi jong le tu chana hi amelu khat cha jong ka hai pui hichi kana su gen theina ho je a chu zan jong ka emu theipon kamit ka sin jong le ka su gen theidan ho ahung kilangji in hiti chun lungel gi ta hin khu kamangin nisi a pathin koma ngaidam ka thum ji e azo khatle
ka thilbol khil zo si je a chu ei ngai dam lel khan te ka ti ji in ka taw jing e atin a hi chu in Eric ngin takasi chu chemto alol asuto in apolanga akai do in bunnelowa ama anakoi na munwa chu takasi chu akoi jin a hi kum somli lang zovin hichi room thim sung achun Eric chu agalut kinin anasu gen theidan ho agel do in thilong pumin a umin a hi Eric ngin koimakoma jong anasei do lo hichi room agel do ni kom jong le ki thing lewa ki chata ana umna aje he do theijin ahung umtan a hi hichi room thim sung achun Eric chu akam to pipe asutu ovin tui tan lowa alun sa ovin aje movin chule seido ngam lel khoma su gen theina za chum chum jong a bol ovin haptani sungsi chu hiti chun a bol ovin a hi hichi ho zo se gel do pum chun Eric chu room thim sung achun thilong pumin ahung po nin takasi kom achun atovin finle thi thu ho chu a sei pe in a hi takasi kom achun finle hin nang ka thading adei a hi atin a hi le takasi injong nei that jengin a kho poi pathinin hichini khodinga hi damle bina ei koizong hi mai thi a hi atin a hi le Eric chun takasi chu akoi na mun akon chun a thla do in amazong inlanga ahung ki le tan a hi aje chu Eric chun takasi chu masanglai takasi hitalowa ama banga lungel ha sata hin khomang a hi dan a he them pha na thalowa hungkinung le kit a hi tan a hi Eric jong in athun pha nin Petrika chu a koizin a hi le Petrika chu akipa the in a hi aje chu masanglai thil ho ji a alungim na a hin khumandan a thla so a hin khu tha mang a hi a he do pha nin akipa the in a hi hichnia pa chun Petrika le Eric chu kipa ta le kilung sit ta in a thlanin a hi le nikhat hi takasi in Eric chu letter a hin thonin a hi letter achun hiti hin akiji in a hi Dear Eric Lomax namel ni khat jing jong ka hai khapun aphat si in kalung in acham jing in a hi ke ho sepai ten nang le na loi ho chunga khan si na thilmel si ta ta kana bol ho nei ngai dam in na khut na keng na mai hi jong le khat cha ka het mil poi hi je chun kalungel gi hi lungsi ta nei ngai dam in lang nei la amang pe in a hin tin hi hichi letter chu Eric in Petrika avet sa in Thailena khawe ga chekit angai tai atin a hi Petrika le Eric jong Thailand athung hlantan takasi to aga ki mutu hlantan a hi le takasi jong akunin Eric kom achun ngai dam athum tan a hi le Eric in jong takasi chu akoizin angai dam na thu a seijin ani hlona aki ngai dam tu hlantan a hi hichi hi takasi le Eric lim ta ta chu hi in hichini zo hin takasi le Eric hi kingai lu ta ahung ki vop to pe hlonin takasi thi kum khat zovin Eric jong athi e akitin a hi thusim akichai tai